labe kade bekhona esiqale nabo last week sithole ukuthi abantu ababanjelwa uClientele no One Life bawu-80 ku-141 ebekade sinawo ababanjelwa bawubani bawu-80 kwazotha abawu-41 kwatholakala ukuthi bona ama-ID abo awekho correct futhi abanye ababanjelwa uClientele kulo 41 sase sothola ukuthi abawu-24 ngesikhathi siqala simemeza bakwazile ukubakhansela straight kwaClientele ngoba bebengakabanjelwa imali babakhansela ngoba bese kuvela ukuthi bazonibambela base beyanikhansela abawu-24 kwase kuzothi abanye-ke abatholakali-ke kwaClientele baceleka ukuthi-ke bonke laba bangatholakali bonke laba bagcine benama-ID a-wrong sizobafonela-ke thina beze nabo sebeze office nama-ID a-right yangizwa baphathe-ke bona nani ama-ID baphathe nema-statement asebhenki so that yonke iprocess manje izokwenziwe office ngeke sime kanje ngoba ney'gebengu yikhona nje zithi awukunibhalisa sefanele manje sibe ne-office la umuntu ezokwazi ukufika khona noma ngomsombuluko ngolesibili nolesithathu nolesine nolesihlanu livulwe i-office ukuthi abantu bezothola usizo niyangizwa ngithi kulelo office kuzobe kukhona umuntu wakaClientele nomuntu waka-One Life okuyena ozobe ezonichazela ngayo yonke into nesikhompyutha yakhe la uzofika wena nekhompyutha la asho ukuthi nansi imali yakho niyavumelana ukuthi udidakhe imali engaka uzokubuyisela imali engaka kule account ozomnikeza yona niyangizwa niyangizwa niyabona kodwa ukuthi siyakwazi ubani owabona kogogo ngaphandle komkhondo angithi nizwile nasephalamende ukuthi abantu bomkhonto bathi ayikhuphuki imali yogogo iye ku-5,000 nibazwile noma nibezwanga abantu bomkhonto bathi nje akhuphuki imali yogogo iyoshaya kubani ku-5,000 bese kuthi laba abahola isibonelelo sey'ngane anyuke ize ku-1,000 ubisi liyabiza ey'tolo hayi angeke niphinde libe nohulumeni yeyi bakwethu hambani-ke niyohlupha bangasekhaya nijoyine umkhonto siphumile kagogo sambile siyabonga-ke bafowethu esebebhalisile sebengakhululeka esebebhalisile sebengakhululeka ungahambi ungabhalisile usulana mina akuyena uClientele ongibambela ngibambela iMerit Life